Vai esat gatavi uz bailes? Asinis, tas viss būs šeit. Nu ko, aiziet! Nu ko, un esiet sveicināti visi burvīgie skatītāji, kas ir ieradušies jau uz 3. Battlefield 6 epizodi! Boy! Nu ko, 3. epizode. Ļoti daudz cilvēku man rakstīja, kad būs, bet, nu, draugi, bet padomājiet, jā? Nu, kaut kā ļoti pasīvi jūs ar tiem laikiem, Johaidi ir ārā 500 laiki zem 2. epizodes. Nu, patās bija, man liekas, ka vakardien mēs tikai savācām 500 laikus. Nu, reāli ilgi vācās šitie laiki, nu, draugi, nu, come on, nu, vai tu tiešām grūti iespiest to laiku podziņu, jo, nu, vienkārši, nu, what the fuck, nu, 500 laiki, nu, kas tas ir 500 laiki kopistiski visi saspiest? Īkšķīši, nu, tas prasa 1 sekundi, mīļie, nu, tāpēc, nu, lūdzu, iespiežam arī zem šīs epizodes laika podziņas jau tagad, lai man būtu, zin kā, motivations jau ķerties jau pie 4. epizodes, nu, draugi, es zinu, ka mēs to varam, mans communities, es domāju, ir spēcīgi, pareizi, Džekenes, smash the like button jau tagad. Nu, ko, protams, joptai, bļā, mikrofons, bļā, gandrīz aizgāja pa pieskari. Nu, ko, protams, liels šātauts nevienam citam kā Slimedam, kad Uldons spēlē šo Battlefield un dod šīs epizodes, tāpēc Slimedam liels daudz bučiņas. Protams, arī šātauts nevienam citam kā Sony PlayStation Latvija, ka Uldons spēlē uz, protams, PlayStation 5 Pro konsoles un dod šo kontentu jums arī. Milzīgs paldies arī Sony. Nu, ko, dāmas un kungi, davai pirms sākam šo epizodi, es domāju, ka vajadzētu. Es parūpējos arī par saviem jogurtiņu faniem, jā, kur vienmēr arī man jautā, nu jogurtiņu taču vajag. Vienreiz es neieplēju jogurtiņu uzreiz. Eva, kur jogurtiņš, draugi? Es zinu, bļā, karāčā, aiziet. Ieķēru šodien rekur kaut kāds Alma. Esat šito maukus iekšā. Es nezinu, kaut kāds Alma jogurts smūtīs šitāds. Zinat šitādu, jā? Es nezinu, es kaut kādu šādu paņēmu. Ķipa banāns, kivī, zemenīte. Nu, davai, ātri iemaucam. Ātri jāiešeiko, ja? Jā! Ātri iešeikosim. Tā, davai, raujam vaļā. Opa. Kā atvērās vaļā uzreiz tāda buķeta pavērās. Nu, davai, lai izdevosies epizode. Cheers! Smaržo labi. Bļē, nopilēja! Nopilēja uz biksēm, bļē. Vas, bļē? What the fuck, bļē, tur korķītī sakrājās un nopilēja uz biksītēm, bļē. Labi, davai. Davai, jūs gatavi? Es esmu kaina gatavs. Tā, mēs palikām pie kaut kādas tur, kas tur bija, Bruklina kaut kāda, nebija pēdējā epizode, mēs nebeidzām pie kaut kādas baigas sen, jo Heidi filmēja. Man liekas, ka 2. epizodu filmēja 2 nedēļas atpakaļ, man liekas. Nu, davai! Draugi, iekārtojieties ērtāk. Protams, neaizmirstam pa laiku podziņām, jo ātrāk mēs saspiedīsim. Nu, gribētos jau tos 500 laikus, jā. Nu, tas nav nekas. Attiecībā pret tiem skatījumiem, ko jūs skatāties, 500 laiki nav nekas. Tāpēc iespējušam laiku pogas, iekārtojamies ērtāk. Nu, tad metamies iekšā 3. epizodē. Let's go, boys! Nu, ko? Un aiziet! Yes, sir! No Sleep. Misija saucās No Sleep. USA. Paga, bet šito jau mēs skatījāmies, ne? Labi, deploy. Bums. Man liekas, ka šitas jau bija, ne? Jā, šitas jau bija pagājušajā epizodē. Nu labi, noskatīsimies vēlreiz. Noskatīsimies vēlreiz šo burvīgo cutscene. Jā, karoči, mēs ierodamies Bruklinā. Ar helikopteru paskaties. Bļā, nu izskatās kaut kāda nakts misija atkal būs, ne? O, reku, brīvības statuja, redzēji? Karoči, Ņujorka, Bruklina, karoči, jā. Spidermana galvaspilsētā. Bļā, baigi karsts, es nevaru, Johaidi. Es tikko no dušiņas iznācu, nereāli karsti. Oh my god, es svīstu vēl. Aiziet, boy! Oi, sorry. Speak my language, Brooklyn! Yeah!
atvainojos, sorry. No, rekur, jā, Vonšina mēs apstājāmies pagājušajā sērijā, mēs nolaidāmies, un te es arī nobeigšu epizodi. No, davai, skatīsimies, jau nu izskatās jau labi, ne? Jā, viss kārtībā, rekords arī ir 1440p, tāpēc arī jābūt it kā labai kvalitātei, jūs pārbaudiet, jā? Vai jums ir 1440p? Yeah, fresh in from Cairo. Team Chief Carter. Sergeant Aker, I'm the lead for the signals team. They say it, we relay it. Where we at? Where We we got a at? briefing set up with the other team leaders. Get prepped and come join us. Ok. Tā, no ko? Esam Lodzo, tātad. Opa, paskaties, jau kad ir Bruklinā. Militārā bāze. Labi, uzreiz ejam uz lokāciju, kur ir lokācija. Tā, mūsu tīms pasies, nu diezgan tāds iespaidīgs izskās, ne? Davai pavācies malā, ble, kas tas tāds bija? Morfijs, ble. Aiziet. No? We gotta get this started. Okay. We got this pack cell locked down to a small residential zone. The perimeter's tight, but they still control one side of the street, outside their HQ. That's where Kincaid's running this attack? No idea. We can't get our decryption platform close enough to eavesdrop on their comms. You, Sierra and Quebec, clear the houses along the street, secure the position. We bring the SIGINT platform in. Then we wait. For how long? Just long enough for my people to do their magic. Once we get the info on the strike, we can regroup. No? Whatever this Kincaid guy is cooking up, they've been spending some serious money on. You watch yourselves. Watch yourselves, jā, viss saprat. No? Aiziet? Mācam. Tā, take position to begin the operation. Ok. Tā, ieroci. Kāpēc es nevaru notēmēt? Halo? Es nevaru. Viņš netēmē, karoči. Sergeant Carter, Dagger 1-3, check. Aiziet. Es nevaru notēmēt. Halo? Tā jābūt? Es nevaru. Es spiežu L2, nekas nav. Es pat nevaru No, ok, es pieļauju, ka tā jābūt, ok. Set up an ambush ahead. Wait for my signal before engaging. Man šitam jāsako ir, be. Tā, karoči, mēs kaut kādam Bruklinas šitiem ten gangsteriem tluidās močīsim virsū, ne? Jo, Haidī! No, labi, davai! Pack's forces on the other side of the street. Hold position. Hold Wait for the position. signal. Ok. Jātur pozīcijas. Confirm and wait for signal. Dagger in place. Holding. Holding. Holding position. Quebec, Dagger. Go, go, go. Go, davai, spēr vaļā, ble. Labi, aiziet. Es vēl, tagad var, beidzot var notēmēt. Bļo, pats kāds pricals. Pagā, sekundarīs. Damn, boy. Ok, pagā, man lejā. Fors. Come on, forsojam. Tūdās uzlaidīsim to Bruklins kantoru gaisā, ble. Come on, ble, tieši tā. Redzē, kā iegāza ar šo ten. Ar šo, ble, lielo āmuru, ble. Was? Pa ko? Basement's clear. Breach! Breaching now. Was? Pa ko? Tu redzēji? Pagas kādēr? Uz augšu? Es ar lielu āmuru varu hujārīt. Paskaties. Bļa, tu fucking joko, bļa. Paga, nevaru? Paga. Was? Viši no ten pazīt. Nā, noārd nost, bļa. Tu fucking joko, bļa. Tā, davai. Sorry. No. Bļa, es jūtu, kad būs dirsa tūlītās. Bļa, labs tēmekls, ne? Floor's clear! Vēl uz augšu. You hear that? Jūs nākat? Wow! Reku bija, bet tu teici, ka bija! What the fuck? Tur kāds ap bazuku šāvu? What the fuck? Tu redzēji, ble? Šitie divi, ble. Nā, ble. Paga, wait. Oh my god! Blin, uzbruk, redzēji? Netīri.
Paga, te arī paļubom būs skais. Changing ammo, pagaid, vecen, bļa. Hop! Labi. Te jau nevar saprast, kurš te ir savējais un kurš nav, All bļa. clear. Clear. Pavācies malā tojās. Need to reload. Nīdu, bļaļ! Suka, viņš šādi! Took out the shotgun. Target's down. All clear. Vas, viss sarkans esmu, bļaļ! Man gandrīz novaļīja, bļaļ! Dagger, this is Ty. We're pinned down. Stairs are blocked. Can you breach through? Got it. Watch that wall. Tā man jāsit ar āmuru, bļaļ! Nu, bļaļ! Ok, bļaļ, es domāju, ar āmuru jāsit, bļaļ! C4! Help pipe! Ok! Reloading. Keep me covered. Vas? Kāds tur šauj? What? Esmu low, esmu fucking low! We're cutting right through him. All that financing can't buy talent. Paga, kas to dara, bļaļ? Nice work, Dagger. We'll find our way around. Man kaut kāds Dagger 1-3 jobans, bļaļ! actual. Street is clear for signals. Copy that, Carter. Sigint is moving in. Nedomā lodas, bļaļ! This is Sergeant Aker. Dagger, Jēger, bļaļ! Mick Jagger, bļaļ! We'll keep him busy. Kas tas ir, bļaļ? Better, unless you got a few Hello, million Blaine. dollars around to fix this kid. Halo, bļaļ! Pasies uz šīdā! Okay, Dagger. System is up. Got some active signals. Quebec and Sierra are pushing forward. Dagger, give them cover from the roof. Paga, Ado, man apakaļ manējo, bļaļ! Understood. Dai! Pušojam. Provide Oh cover my fire. god, atkal Reloading. sarkans! Bļau, kā mani vaļītu, pasies! Viņa šauja ar kaut kādiem, es nezinu, ko, bļa! Kur? Hostiles sighted. Ammo. Sierra, Quebec, hold position while we clear them out. Copy that. Kas? Sniper. I'm reloading! Labi, snaiperi! Bļa, te nav snaiperis kaut kur, nemetājās! On your right! Sniper! 40 meters! Hold position! 40 meters, pagaidi, bļa, kur? Āre, kur ir? Attīrīts! Ir, apstrādāts! Ir, paņēma arī to logā. Vēl ir? Labi. Apakšā. Ir, Okay, attīrīts. Sierra, Quebec, clear to advance. Come on, bitch. We're on the move. No, uz kurien? Halo, bļa? Dagger, this is Aker. Already got some intercepts. Par ko? Kur jūs aizgājat? Halo? Shit. Kincaid could be after the power grid. Pagaid, viņi tur apkārt Black out the aizgāja? city, cut off the UN bļa. and NATO, terrorize millions of people. NYC has a lot of eggs in one basket. Nevarēja saprast, pa kurien jūs tur gājāt, bļa. Aiziet. Paliek man pa priekšu, bļa. Mīkstais, bļa. Aiziet. Uzlik, paskaties, kā uzlik. Ļoti labi uzsēdināt. Bļa, kas tas ir, bļa? Clear right. Vas? Nu tie kācīni galīgi dirsā, bļa. Kācīns jau varēja uztaisīt 60 FPS, Looks like ne? Kincaid's war room. Kācīni ir knapi 30, We bļa. found something big. Copy that, Dagger. Signal decryption is in progress. Forward to Murphy while we investigate. They bucked out in a hurry. Tā. No sign of Kincaid. Maybe he was never here. No, Fire Kincaid's Jaismuk. ground commander. Likes to get his hands bloody. Lovely guy. Oh, sorry. The strike. It's the warship. The Artemis. Kincaid planted a mole on board. No. Pax is planning to use her missiles. O, re, against kur New ir York. Brooklyn, ja? Brooklyn's maps. Power grid's just the first step. Then it's bridges and tunnels. Bļa, kas man ir, bļa? Kincaid's gonna lock the doors and then blow the whole place up. Mills, you on this? Already scrambling NSF to the Artemis. Es nevaru pakustēties. We thought we covered all the bases. O, no. This is NOC to Operation Horatius. We're calling time. Any stragglers go now. O, re, kur ir? Tas ir ļaunais? Your men are dead, Alex. Alex. Has Carter. Jā, Fucking Alex. hell. Look
Look at you, talking like we're old pals. Like nothing ever happened. Oh, fuck that. If I'd known you were alive, you know things would have been different. Well, the whole world's gonna look different now. Just takes a little shake of perspective. Once you see the US away from the outside, you see it's not at the heart of anything. It just eats everything. Oh, yeah? So you're gonna replace it with what? Huh? Pax doesn't stand for shit except money and power. Jesus has. You never change. You can stand in the Empire State and talk like that with a straight face. But there's better freedoms to die for. People don't fight when they've been taught not to think. You got a team down there, right? Look them in the eye when they go, Haz. It'll be more than you did for me. Kincaid? Damn it. Where the hell is he? Pohoj, ble, давай! Jesam novāksim viņu tūdās, ble. Transmitters to help redirect the missiles. Mills. Mills. Is picking up chatter below you, but we got something else down below us too. Down below? Calling time. Da labi, blin. Kincaid's planning to clean house. Dzirdēju, down below būs. Tūlīt vēl būs apšaud, fuck. Yep. Aiziet. 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 Kas? IED! Kincaid rigged this place! Oh my god! Atkal! Tu pasies, atkal esmu fucking low! Man liekas, te jāpāriet kaut uz nopietniem ieročiem, ble. Jāņem ārā gaļa, ble. Kur jūs palikāt? Hello? Red neutralized. We're clear! Down, they said? Alright, look for a way below street level. Ble, no šitas uzīts, ble, es nezinu. Viņš šāds pasīvs, pavājuši, ble. Kur jūs palikāt? No? Think I found something. What you found? Kas tur būs, ble? Zem golds? Slapenās durvis, re? Pasies zem golds, es redzu. Davai bīdi vaļā, ble. Bunkurs, ble. Pasies, bunkurs. Davai rau vaļā, ble. Tūlīt caur pazem iziesim. Bļā, šitie bunkuri man tā patīk, ble. Oh, pasies. Lecam lēkšā? Davai, way down. Ko jārim, ble? Pax was coming up from below the street. Fucking bunkurs, davai nāciet jūs arī, ble. I'm not free, davai, ko jārim, ble. Ej, dīvs. Man tā... Ew, paga, sarkans. Papisies, ble. Tu gandrīz uzgāji gaisā, ble. Vecais, ble, labi, ka es tev apturēju, ble. Gotta be those telemetry transmitters. Ble. Tā, rekur automāts. Ņemam šo? Paņemam vai neņemam? Pagai, šito varētu samainīt. Vas? Man tāds jau bija, ble. Ko, ble? Ok, whatever. Oh my god! Tā sajūta, ka tu esi zem nu, ķipa bunkurā, zem zemes. Wow! Wow, cik krūti! Un vēl zemāk! Vēl zemāk! Oh my god! Un tas viss ir zem zemes. Pop smoke, we don't know what's waiting for us down there. Davai! Medī smoke. Un ko tagad? Ar virvi? Oh shit! Boys, aiziet! Oh my god, reku pacienti! Ir dan, attīrīts. Heads up! Welcoming committee! Halo? Kuriem? Tur? Headshots, bitches! Woo! Headshots pēc headshot, ble! Heavy gunner eliminated. Attīrīts, come on, bitch! Reloading! Cover me!
Labi. Look at all this. Real PMC home away from home. Must have dug in. Neuzliec augšā. Subway tunnels. Imagine a Tā mums construction tur. bill. No wonder Slim got wise. Bļā, ļoti labi, man patīk. Pagaid, Night Vision arī var uzlikt. Woo! Bitch! Labi, tagad nevajag. Signals show those transmitters are on the move. What? Kamēr ir gaisma. Shit. Is Kincaid shipping them out? Yo, is that a train? If that's how they're shipping them out. Aiziet. Come on. Come on. Locked. Breaching. Liec iekšā, spridzini gaisā šo sūdu, bļā. Boom! Come on. Oh, shit! Be focused. Maybe we can board it if we can catch it. Grab the defacer. Kas jāgrab? Kas jāgrab? Mašīna! The train's getting away. Oh my god! Davai! Oh shit, ar mašīnu jābrauc! Nu tu nu... Ar mašīnu jābrauc, let's go! Pagai, es pie stūris? Nu, nedīrs. Ej, dīrs, es pie stūris. Fucking es pie stūris. Nav labi, bļē. Damn. Oh shit. Okay, we're still on their trail. What? Es taču teicu, ka man nevajadzēja sēdēt pie stūris. Company! We've got him! Keep us in range! Bļē, es... Te neko nevar sēdēt. Te neko nevar redzēt, bļē, tik grūti, bļē. Kāpēc man nedevu šaut, bļē? Es labprāt būtu šauts, tā kā brauc. Pizdā brīd, bļē. Pagaid, es joprojām braucu? Kas? Taking out an electrical junction. Ej, dirst. Es ceru, ka es daru pareizi. Come on, it feels like I'm just tickling it. We're not gonna stop the train like this. Ej, dirst. Oh my god! Bļā! Nē, Battlefieldā tā braukšana ir daudz savādāk nekā kaut kādā, bļā. Need for Speedā, bļā. Oh my god. Dead end up ahead. Hold on. Kāpēc es nevarēju šaut? Es labprāt būtu šāvis nekā braucis. Halo! Oh my god! Bulldog nevar laist pie stūras, kač. Es pareizi cenos viņam pakaļ. Šauju! Šauju, re, kur ir priekšā pacats? Pizdā! We good? Good. Good. Tā bija jābūt? Es ceru, ka tā bija jābūt. Bet nevarēja izvairīties no tās širās kamazas, bļē. Then we pursue from the air. Let's get Oh topside. my god, ļoti sūdīgs raids, pareizi. Es piekritīšu. See the logo on the container? That's Salim's company. Raids bija sūdīgs. Great. Packs could ship in whatever they wanted. Into the domāju, ka varētu tunnels šo. and anywhere in the city. Sniperīts. Front, marksman! 50 meters! Elevated! This is Dagger. We need immediate pickup. Kas? It won't be when we're done. Take them out. Kas? Kur? Es neredzu, no kurienes. Tur. 40 meters! Elevated! Go, go, go! Got more light for you. Nu? What? Ko tagad? Ko tagad? Pāga, mēs te, man liekas, kaut kur neatnācām, bļē. Pai, kas tas ir? Pika pamov, davai, pārlādīt, uztaisam. Tas ir snaipers. Tas ir uzīts, ok, labi. Pisam augšā, bļē. Oh my god. Ev, man tuidās kamera, bļē, drošības pēc ādi pārestartēšu. Sekundīdē. O, nesmu apakaļ. Ček, viss kārtībā. Lai neaizmirstās. Pēc pāris minūtēm beidzās vienkārši. Tā, nu jūs man nākat līdz? Nākat līdz, vai? What the fuck? Pasies kāds line-upiņš, bļē. Vienkārši line-upiņš 3, vienkārši paņēma pēc kāds. Žāri, Olāns Krievi, bļē.
Additional targets incoming. In my sights. Tā nav muciņa, blē. Suppressive fire. Attīrīts, attīrīts. Dagger, we've got pickup inbound. Stay ready. Tell them to land on a roof. Safer than the ground. Ej, tu dirst. Augšā, tu padās augšā. Come on, bitch. Let him have it. Paga. All right, here. Kas tas ir? Swapping weapon. Kas? No kurienes, ko? Cover me while I reload. Paga, ir sniperi. Rifle eliminated. Labi, pasēs kā darīts. Pideras. Māci miekšā, bļa. Tūlīdās attīrīšu, bļa. Pissies, bļa. Bazuka. Paimā. Swapping weapon. Suppressive fire. Reloading. Pizdā manī. Ej, dirst. Kur tas snipers, bļa? Kate always did act like someone was looking out for him. Tur viņš ir. Paga. Tu ir bazuka paimšu. Nā, bļaļ! Mirstiet, bļaļ! Nā! Cover fire. Reloading. Ej, dirst, tas atkal fucking sarkans. Nu vēl ir! Weapons free. Negative. Te? Paga, mums augšā jātiek, tur! Uz helīšu, bļaļ! Paga, es te neko nesaprotu, kas jādara, bļaļ! Uz helīšu jāieti! Jūs man nākat līdz, bļaļ! Rādīts jau, ka uz helīti jāiet! Pamēģināsim. Time to go. No, te. Ir. Bļā, šopa, bļā. Es jau gandrīz aizgāju kaut kur citur, bļā. Nē, interesanti. Nav nevienas. Bļā, bet tu redzējāt, kā viņi man šāva? Pāris lodes, un es jau biju sarkans, bļā. Vienkārši brutāli, bļā. Paga, viss tas bija viss baigi, kaut kas pietrūkt, ne? Jā, te var padzerties, man liekas, ne? Uzšaikojām vienu almiņu, bļā. Cheers, bro. Are we really doing this? Bringing the rain on Brooklyn? Pax did this. And Kincaid put 3 million people in the line of fire. Never again. That means not on our watch. Got it? Got it? We only got one shot at this. Bļā, karstu, bļā. Hold steady. Mills, we're paging the target for Viper 1-1. The bridge? Nope. The tract. Ko, bļā? Vas? Come on. Do it. Vas? Vas, es uzlaidām gaisā tiltu, bļā. Ej, to nolāz, labi!
tas taču slavenais Bruklinas tilts, ne? Really got us to fire on it. Viss, Bruklinas tilts vairs nav. Poi, ko, ble? How do you handle someone who turns your own weapons against you? What? O, man jau likās, ble. Man jau likās, te turpina. Nē, man nelikās. Man jau likās, ka būs jāturpina misija no tilta, ble. Tāds, nē, nebūs, ble. Nē, tomēr būs, ble. Tā, labi, davai, ble. Bļā, no tilta, ko tu dirzi, ble? Paga, kas man jādara? Stop the attack, ok. Paga, man joprojām ir jobanais snipers. Labi. Man joprojām ir uzīts, labi. Transmitters were probably toward the front of the train. Let's move up. Oh my god, te viss sabrucis ir. Pāsies! We shouldn't stay here long. Tas ir... Cover me! Bļa, man likās tas manējais. Tu redzēji! Tu redzēji! Atkal viss sarkans! Viss fucking sarkans! Hold the line! Reloading! Come on, bitch! Davai, Morfī, uz kurien jāiet? Te? Par ko? Bļa, te lejā var nokrist ūdenī, bļa! Provide cover fire! Reloading! Kam tu šauji, bļa? Kas tur šauji, halā? Roger, we're pushing forward. Tā, karoč, granāts ir, lods ir. Skurieni, bļaļ, netīrais. Bļaļ, čau mugurā, atkal es savainots. Nu kas tas ir? Bļa, what the fuck, ar ko viņi šauj, bļaļ? Kur? Te kaut kur, viņš min, bļaļ. Ok. Pācies ūdens, bet te taču var viss sabrukt. Nē, izskatās jau zaibīs man palīd. Oh, shit. Kur? Te priekšā bija. Labi. Kas tas? Bazuka? Fulamo? Bļa, vajadzētu ar bazuku padarboties, ne? Kas? Redzu. Tie ir manējie. Ejam. Bļa, es labprāt kādam ar... Over here! Bļaļ! Pai, kas notika? Bļā, žopa, bļā, pagaid no kurienes, kur bija čai? Paga, viss no sākuma? Paga, viss no sākuma? Transmitters were probably toward the front of the train. Te nebija checkpoints? Tu fucking dirz, bļā! Jobanais Battlefields, bļā! We shouldn't stay here long. Te nebija, es sāku reāli no sākuma! Nē, nu ir. Vēl nošauj mani, bļā. Es nevaru. Šī spēle grib, lai es reidžoju, vai ne? Jā. Šī spēle grib, lai es reidžoju. Pizdēts. Vienkārši paņem un nokrīt kaut kādā stulbā vietā, bļā. Tu fucking joko, bļā. Cover fire! Reloading! Keep moving!
Ja es vēlreiz nokritīšu, Roger, we're pushing forward. Ja es vēlreiz nokritīšu. What the fuck? Swapping weapon. Ar ko es paņēmu tikko? Halā, bļaļ? Ado apakaļ manējo night vision, bonza, bļaļ. Oh my god, es palieku nikns, bļaļ. Es palieku reāli dosmīgs, bļaļ. Kā es varēju nokrist, bļaļ? Halā, bļaļ. Kur? Vot te kaut kur es nokritu. Kur? Hold the line, reloading. Vot te kaut kur. Vot te kaut kur es nopisos, bļa. Kādā veidā es par nopisos, man pasāstīs. Kur atpisies. Es vienkārši negribu vēlreiz nokrist. Jūs varat attīrīt tos bonzas, bļa. Atkal, bļa. Es to iepasīšu viņiem ar šo zemļu. Provide cover fire, reloading. Ej, dīrs! Bļāķi! Man jau likās, ka man nošaus. Es jau arī tikko baigi riskēju, bļa. Kā es vispār varēju pirmī tur nokrist? Kā? Kā es varēju tur nokrist pirmī? Atpisies no manis, bļa. We need to push on. Atkal sarkans, atkal fucking sarkans, bļa. Ak, Dievs, tā misija, bļaļ. Ak, Dievs, kā es varēju nokrist? Halo, bļaļ. Through here, bļaļ. Ir dirsā, bļaļ. Davai. Was? Murphy. I'm here. Bļaļ. Murphy, bļa! Man jau likās, ka Murphy to aizgāja pa pieskari, bļa. Oh my god! Es nevaru. Ej, dīrs, tas nevaru, bļa. Tāda dīrsa, tāda mērca, bļa. Labi, kur? Bļa, te viss bruks tulītās. Te viss sabruks. Mums paldies. Fucking paldies, bļa. Un kā lai es tagad tieku ārā? Halo? Patieni? Visticamāk, jā. Kas tas? Ammo full? Bļa, man vairāk jāstrādā ar kaut kādām bazukām. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Galvenais nenogrist. Kur? Augšā? Augšā? Netieku? Netieku augšā, halo! Par ko? Bļāj! Te jālien, bļāj! Jālien cauri bija pa apakšu. Murphy, I see the transmitters, but... Interrupt the connection. Switch off anything linked to an antenna. Ko? Te? Ok. Bļā, dirsā, smērē. Smēre pilnīgākā, ne? Murph, it didn't work. Nē, misija jau tā ir interesanta. Tikai what the fuck vienkārši, bļā. Varēja man to checkpointu, bļā, pirmīt iedot bišķiņ kaut kur, es nezinu, citā vietā, bļā. Ne jau visa misija bija jāsāk pa jaunam, bļā. Davai, ātrāk, bļā. Yeah, I see it. Disconnect everyone, jā, un iebāz to vadu savā pakaļā, bļā, arī pie reizes, bļā. Lai uzlādētos, bļā. Bļā, es nevaru, bļā.
You almost here? The launch is still active. Maybe it's talking to another console. No, kas vēl? Vēl viens, blē. Reko, šitas, blē, davai. Internet, davai, ātrāk. It's online, no idea what it's doing. Then just prick the shit out of it. Can do. Jā, pareiz ar rieru. Kas tu tāds, blē? Nā! Uzšķēri, come on. Tieši tā, iznīcina visu, blē. Visu iznīcina šo savu, blē. Pareiz, blē, ar rokām, blē, šitos. Un lēc ūdenī, blē. Oh, shit, kas tur lido, blē? Vas? Tev izbruks? Oh my god, viņi laiž raķetes pasies! Oh, pilsētu bombardē! Pilsētu! Viss, vagoni krīt pasies ūdenī. Oh my god. Mums ir jātinās. Mums ir fucking jātinās. Reku tas kuģis. Davai, paņem mani! Paņem mani pa ceļam, davai, vecais! Lēc iekšā helītī, blē! Havā! Nu, lēc! Vas, blē! Nē, vecais, nē! Trāpī manam helītim! Oh my god! Oh my god! Pizda! And here we go again! Ko? Pagad, tā bija jābūt? Es ceru, ka tas bija kacīns, blē. Nevis es kaut ko nopūdelēju atkal. Ko viņš tur rīstās, blē? Those men trust me with their lives, Has. If we break that trust, what the fuck are we dying for? Varbūt ekrānu parādīsiet, ko? Don't you want to die for something real? Come on, Harris. Still got work to do. Ew. If Carter hadn't made it to the transmitters, it'd be worse. Hey, yo, Murph. He's coming around. Kāpēc bija black screens, ne? Kāpēc bija melns ekrāns, ko, ne? Viņi nevarēja kaut ko... Viņi nevarēja kaut ko vismaz parādīt. Murphy. They intercepted almost all the missiles. Big residential neighborhoods Šis bija fail, ble. We saved a lot of lives. Yeah, and all your wounds are superficial, so you're gonna be okay. You know, aside from es saprotu, ķipā viņš slīka, jā, un reku viņu izglābi, jā. Viņš slīka. Jā, un reku manējie pacani man izcēla, laikam, sanā. Bet, nu, bļā, what the fuck? Just to be safe. I'm fine. Guys. Has. It's Mills. She says President Fernandez has been moved to a safe house across town. Tell her we gotta make a stop at Empire Fulton Ferry. Wait. Kincaid. He's not here, Has. O! Paskaties, šitam pohuiba. Tikko slīka jau gatavs mesties, bet nākamajā, bļā, misijā. President Fernandez, bļā. Get the location of the safe house from Mills. Tell her we're headed there now. Roger that. Headed there in what? Our little bird got totaled. There's our ride right there. That thing? Pretty sure Pax just ditched that. Yeah, well, if it runs, we're in business. Look, if I'm wrong, I'm wrong. But you can visit me in the brig after the president's safe, okay? No, nekas vēl nebeidzās, jā? Fall and knock the stick out of your keys from top. Jā, bāzēs, Džeks normāli. Pofīgi viņam, bļā. Viņš tikko slīka jau gatavs mesties nākošajā, bļā. Evo, bet no jā, bļā. Evo, kas te atkal ir, bļā? Atkal black screens, bļā. Halo, menti? Es nevaru, bļā. Come on, bļā. Kāpēc tik daudz kaut kādi black screen? Tagad arī loading screens kaut kāds, bļā. Mistisks. Ok. Kas tas ir? Nākamā misija, jā? Moving Mountains.
USA. Okay, deploy. Vēl joprojām Brooklyn, ja? Nu, davai. Es domāju, varētu pabeigt šo misiju un tad nobeigt epizodu, ne? Jāpabeidz šā Brooklyn. Okay, we get it. If he was safe, he'd be on the news instead of the anchors. Was? 2028. gads. Was? Not the first time this town's been through hell. All thanks to one man. Kincaid will pay for this. Don't worry. Tagad jau mēs esam pa dienu, bļa. We warned him if he just listened. So you're good with Pat's gunning him down in the street? What the hell? What's this kind, bro? Do our job. Leave the rest to the folks like Mills. Hey, what's that? God, it's the presidential motorcade. Shut the hell. Pac's already found them. Where's the principal? Or the counter-assault team? No sign. No movement. Wait. Listen. Sounds like the cat team to me. That's it. No way around. No. We got one. Through that playground. Go fast, go quiet. Whoever's fighting needs us now. Us. As a team. Got it? Let's go. Let's go. Nu, davai. Oh my god, nu vismaz labi, ka diena ir. Tā, kādi ieroči? Right where to ambush him. This is Dagger 1-3. Any cat members in the area? Nu, ieroči šādi pavāji, bļa. No. Too busted up. Let's get in there. Kaut kāds atkal submašīns un kaut kāda pistolīt. Nopietni. Nevarēja iedot normālāks ieročus, bļa. Pac's ahead. Okay, Dagger. No radio contact yet, so Cat doesn't know we're coming in. Pick your targets. Cat has a job to do. Give them space while we do ours. Nice. Tā, no davai. Kur? Kur? Tur. Tā, ka jādodās uz prezidenta motorkeidu, bļa. Kas ir fucking motorkeids? Te būs apšaud, vai ne? We're splitting their forces! Changing loadout! Cat, do you copy? Paukš, papakš. Marine radar Būs apšaut. Dagger 1. Dagger, the Secret Service has been inside the beast. They're out. Moving up to give him coverage. Was? Check your targets. Need a reload! Cover me! Oh my god, te tāda mērķis, es te vispār neko nesaprotu, bļa. Bāc, man patikās tas ierocis, kuram bija tas tur, bļa. Night Visions. Shit! Pax is bringing in long-range fire. Reloading! Atkal, tu pasies. Man viena lode un es jau esmu, bļa, sarkans, bļa. Pizdēts, bļa. Te jāņem ir, bļa. Cat's holding out by the fire station. Nā, bļa. Vienkārši pasaukā šido un viss, bļa. Kas tas ir, bļa? Nezinu, kas tas ir, bļa. My god, 70 lods, bļa. Down the street, Pax reinforcements. They're sending a damn convoy. Vēl viens. Into the fire station. Help the cat team. I'm reloading. Bļa, tāda dirsa, man lodas vairs nav, bļa. Te no tiem līķiem jāsavāc lodas. Labi, bišķiņ savāc. Bļa,
Ko es saku, neko nevar redzēt. Neko nevar fucking redzēt, ble. Man... Es saku, bija tas Night Visions, vismaz tur varēja saprast. Te neko vairs nevar saprast. Bļaļ. Kas tas ir uzīts? Kaut kādā pažarnieku stacijā mēs esam, bļaļ. Ugunsdzēsēji pats širā patruļ, bļaļ. Tā, reku, paga. Amo, full, ok. Ew, man vajadzēja secondary paņemt kaut kādu normālāku stroķi. No šiem karavīriem, pagaid. Secondary paņemšu. Vo, blē. Paga, vai širā labāk? Paga, iedo širā. Ok, šis labs. Labi, sorry, veči, sorry. Bļā, mošu cirvi paņem. Kas ir jāplēš vaļā? Davai. Eagles incoming. Whoa, friendlies, yes. They're clear. Tie ir mūsēja? Man liekas, ka ne. Gecko. Stairs. Pavējā. 10 years of service. Jā? Ok. All it took was a stray bullet. Man liekas, ka nav mūsēja. Called first, sir. If we can trace these soaking packs, no contacts, no signals, we're alone. Dagger, this is John Rossetti, head of my protective detail. I suppose you know who I am. Mr. President, do you need a medic? What I need is my chief of staff. Only Pax shot Gale in the neck trying to get to me. Sir. Just like Pax put millions of people in the firing line. This is the world the Coalition wants. No diplomacy, no compromise. Just survival of the fittest. Kāpēc bez skan vienā ausī, bļa? Kaut kāds sūdains stereo, bļa. Marine 1 and its escort are en route. But the street's too hot for an extraction. Sounds like we're securing the roof. O, tagad labāk, bļa. For whom? We wasted the Pax forces outside. If we go right now... Negative. Half of the PPD just got wiped out. No one is taking the boss anywhere until I know what's safe. I can't coordinate with the Joint Chiefs until I'm clear. Which means we can't save Brooklyn until we get out of here. I'll take the chance. No, давай. Understood, sir. Understood, sir. Okay. Let's do this right. Let's do this right. Come on. I don't have the people to scout ahead and run defense here. Can you back us up? I'll stay. Murphy, secure the rooftop of Marine 1. When it's clear, we'll link with you. Copy that. Copy that, давай. Good luck. Paga, šitas ir tas prezidents, jāsanāk. Pagai, davai, paskatīsimies, kas te ir pie kompīša. Nekas interesants, jā, labi, pisam, ne. Uz augšu. Bļa, tūlīt atkal būs jāšauj. Davai, ver vaļā, bļa. Atkal būs jāšaudās un nevarēs saprast, ko jāšauj. Davai. Ew, bļa, Johai, nebāz savu dirs Lopez man sajā, bļa. O, ammo. O, paga. Varbūt širā. Davai, pamēģināsim. What the fuck? Clearing the airspace. Red air. They're gone. We got drones incoming. Murphy, sound off. Drones took out Marine 1. Stay away from the windows. They're swarming us. Watch your heads. Kur drone vēl? Adams! Okay, sit him down. Get pressure on it. Murphy, we need you three back inside. Shouldn't we look for some evidence? No time. Not with the drones and the knebjās, ne? president to protect. And that's not a crash you'd walk away from. No, uz kurien, blē? Rādiet ceļu, blē. Lejā, blē. Labi. Kur jūs palgāt? Te. Te. Aiziet. Eagles returning. Manēja? Pax got all 3 helicopters. Marine 1 and both Bļā, labi uzlaid gaisā tos helīši, ne? All right, we're cut off.
We need options. What about the Beast? It's armored? Right, but it's already damaged. I wouldn't bet it against a swarm of drones. And this building is Evo, dirsā man recordings beidzās, ble. More ground forces. Ir esmu apakaļ, ble. Vas? Kāpēc neko nepateicāt, ble? Cik ilgi es biju prom? Bļa, ko tā ir tā kamera, jobanā, es nevaru, ble. Debilais kanons, ble. Prospect Park is down the block. Vienkārši rekordo 30 minūtes tikai, ble. Es ceru, ka es ilgi nebiju prom. Nu, man liekas, ka nebija. Pāris, varbūt minūte maks, ne? Lopez, you're with me. I need a spare gun and a corpsman on standby. Got it. You got this, Marine? Yes, sir. Gecko. Sorry. Can handle it. Stay up on comms, but be smart. Don't discuss the boss by name. Sir, what's your PPD code name? Tagad visam jābūt That labi. would be Everest. Jā, tas ir prezidents Fernandes, jā. Nu, kas tagad? Extract the president. No. Kas tas ir gačo, ble? Pagaid, šis gačo? Apstājies, ble, kur tu skrien, ble, gačo, ble? Geko, Geko, ble, man likās gačo, ble. Nu, te paļubam kāds būs, ble. Find the drone command centers. Mums jāatrod dronu komandas centrs. Nu, te paļubam kāds aizsargās viņu, pareizi? Diez vai mēs tā aiziesim. Tieši tā, bļa. Nekas tiksim galā. Es to ar bazooku uzlaidīšu to mašīnu gaisā, bļa. Looks like you were right about Prospect Park. We can probably figure out the drone's flight path. Tu boss, You do it. I'll keep you covered. Droni. Tango sighted. Park's full of them. We got drones. There. Front drone operator. 30 meters. Elevated. More drones. More drones, ble. Kur? Murphy, over this way. Look, they're getting organized. They think they bloodied us at the fire station. Pagaid, es dzirdu dronu, ble. Kur viņš ir? Paldies. Fucking paldies. Engineer, KIA! Reloading! Varbūt jūs arī šausiet, pīp! Enemy deploying drone. Hostile drone deployed. Elevated target eliminated! Drone neutralized! Oh my god, oh my god! Fuss! Provide cover fire! Reloading! Drone destroyed! Drone destroyed, ble! Dirsā tavu dronu iebāzīšu, ble! Vēl viens drons. Drone destroyed! Oh my god! Tie droni nehujēļi, blēj! Keep pushing! Ej, tu divs, blēj! Drone neutralized! Oh my god!
Sūda dronu nevar noņemt ar snaiperīti, blei. Cover me, I'm reloading! Viss, blei. Netīrais. Oh my god, vienkārši dirsā, blei. Bļa, man tās... Nu, kas tas ir, blē? Ammo full, blē. Davai, nav nekas full, blē. Atkal drons, blē. Kur, blē? Drone destroyed! Drone destroy, blē. Paga, bazuka, blē. This could be useful! Jā, useful in your ass, useful, blē. Better take this. Tā, granātas paņemam, visu paņemam, blē. Šitos sūdu nevar paņemt, blē. Ammo full, ok, viss. Maucam. Jobanā Bruklina, blē. Pagā redzu. Drone neutralized! Ir, blē. Ieplaisu dronam normāli, ne? Pagā tajā multiplayerā arī var ar tiem droniem lidot, blē. Man tie droni... Dagger 1-3, actual to emergency. Sit rep. Closing in on the operators. Prospect Park is crawling with hostiles. Looks like they're gearing up for round 2. Fucking Yoko, blē. Fucking Yoko. So pick up the pace. Weapon dry, reloaded! Launcher eliminated! Kā viņi dzīvo, blē? Kā viņi dzīvo tik ilgi, blē? Es pa viņiem šauju, viņi vienalga dzīvo! Netīrie smecernieki, blē. Blē, es viņus labāk ar bazuku šaušu, blē. Es viņus vienkārši ar bazuku laidīšu gaisā, blē. Netīros izmirēļus, blē. Tā, R1, blē, tujās ar granātu iemetīšanam, blē. Kas tā pa skaņu, blē? Tolītās R1 uzmetīšu virsū, blē. Trying to cut us off! Don't let them lock us down! Nā, blē. Nā, blē. Nā, blē. Nā, blē. Ir, blē. Bitch! No kurienes? Ok, attīrīts, bomžuki, bļa. Te. Got him! Got him! Reku vēl ir pilna dirs. Oi, te būs jāvēl bazuka, bļa. Secure the area first, then neutralize their gear. Copy that. Labi. Pagaidošam šo. Vas? Es trāpīju, blē. Nu tagad taču trāpīju, blē. Aizveries, blē. Labi. Labi strādāji peņtā, blē. Apstrādāji tā kā maziņos, blē. Drone destroyed. Drone operator eliminated. Labi. Tā, iedomā vēl šitā, blē. Ir, blē.
gonna take us too long to unhook all this drone equipment. Ātri pārlādīt ieroči. C4. C4, da. Fernandez is spoiling for a fight. Makes sense. This is no time for the U.S. to Vajadzētu show lodes weakness. veikt no jums. We can't be weak, and Pax can't care about collateral damage. Where does it end? We can't solve tomorrow today. Ir lodes savācām. Let's get the job done. Bļā, šī ir tāda pagara epizode, ne, več? Okay, we're ready. Let's get some cover. Jūs uzlikāt? Take cover. Nu, davai. Pa kur laiku jūs uzlikāt? On 3. 1, 2, davai. 3. Bum, šakalaka! Jā! Pasis kā uzlaidām gaisā to bunkuru, blē. Viss aprakt zem akmeņiem, blē. Ļoti labi. Uz kurien? Tur, davai. What? Pagaid, tā bija manējā mašīna, blē. Nice work. No drones, no waiting. Great. What? Blē, es domāju, tie pretinieki atbrauca, blē. Evo, pausies, mēs pie gaļas, blē. Davai, vot šitā jau man vajadzēja iepriekš, blē. Uzreiz pie gaļas palaist. Davai, več, neasaks. Okay, we're on. Man jāšauj viņš. Evo, man jāšauj. Evo, pa šito jāšauj. Hold steady, Lopez. I got it. Just spot for me. Es ceru, ka nē. Nu, es viņu mierīgi varētu uzlaist gaisā. Tikai man liekas, ka diez vai zils rādās, ka zils. Tas varbūt ir prezidents. Mums jāaizsargā prezidents, pareizi? Es tā pieļauju. Reku no šitiem piņģiem. Ir. Oh my god. Labi, jau, šis man patīk. Šitas man patīk, labs seks, ne? Vēl viens, priekšā. Bum, bļaļ. Bļa, uzkars. Bļa, man uzkars puļamots. Es nevaru vairs papuļīt. Bļa! What the fuck? Oh my god! Bļa, dirsā man paņēma bortā, bļa. He's just looking beat up. Bļa, man vairs nav. We got him, Es šauju ar parasto. No good! Without the turrets, these might as well be flanked! What's that? Come on, Dave! Yeah! Bring it down! Gives us the advantage! Moving into position! Moving position! Dirsā tavs positions, blē! Kāpēc viss slow motionā ir? Has! Is everyone okay? Viss prezidents dzīvo vēl, blē! Oh my god! Dirsā, blē! Oh my god! What are they? Keep moving! What? Those streets are great! Turies! Oh my god, Māja brūk! Not gonna make it! Māja brūk, blē! GG's. No, big fat W's, ne? Nē, znači tā bija jābūt ok. Es jau domāju, es kaut ko sapis. Bļā, šitā tāda gara epizode, ne? Bet man gribās pabeigt šito Brooklyn. Bļā, jau pāris stundai iet. Looks like we're in the subway. Subway? Atkal pazemē, That roof's not gonna hold. Bļā, tā Brooklyn ir brutāla. Has, you okay? Te nekas vēl nebeigsies, izskatās. Straight through. Where are you?
The subway, believe it or not. Subway, jā, believe it or not. Davai, pārlādēšu Right, sūdu, bļa. Davai. There's only one man who'd ride a tank into Brooklyn. Kincaid? Who else? Stay alert. Okay. Let's see what we can see. Careful. Can't tell if the rail's getting Kur jāiet vispārībā, bļa? Te? Roof's real shaky. Come on. Halo, kur jūs palikāt, bļa? You know, I can't help noticing Lopez. that we are in a freaking subway again. I'll take it over a tank. And no trains. Lockdown's good for something. Es ceru, ka es eju pareizi, bļa. Jo es tagad vienkārši hujāri uz dolo, bļa. Rats. They sounded bigger. Flares. Watch your eyes. Nē, te nē. Te, oh my god. Oh my god! Pagaid, es redzēju enemy, man liekas. Light him up! Send it to him, Nē, Dad. kā man noderēt. Reloading. Keep him off me. Es nevaru vienkārši dirsāblē. They are down. Kā man vajadzētu tas tur, bļa, Night Vision scopes, bļa? Reku pacients. Fucking joku, tu nevarēji viņu nošaut? Atkal. Ej, dirst. Nu, vot kādā veidā tu te vari kaut ko izdarīt, bļa? Provide cover fire. Reloading. Reloading savā dirsā, bļa. Maximus know we're headed to Fulton Ferry. Then they'll know dropping a building on us wasn't enough. Oh my god, brutāls seks, bļa. Davai, paņem šo sūdu, bļa. The next attack Amo, is ir. gonna be hell. Oh my god, izslēdziet to savu. Var izslēgt ārā, bļa. Vo, šitā jau labāk, bļa. Kas tas bija pirmīt, bļa? Jobanās brilles, bļa. Nu labi, šitā arī... Nevar saprast, kā labāk, bļa. Nē, man liekas, ka vajag tās brilles, ne? Kincaid. We've got to reach Everest first. But if Kincaid shows us his face... We'll put a hole in it. Pacients. Nē. Ir. Bļā, laba misija vispār. Kopumā diezgan laba misija, ne? Man patīk. Mauz, tu izgāji šito, blē. Mauzelei. Mauz, tu izgāji šito kampēnu, blē. Mauz gan jau ka izspēlēja, blē. Es neesmu nemaz jautājis viņam, vai viņš izspēlēja, vai viņš neizspēlēja. Mauz, tu izspēlēji? Ierakst komentārā, ja tu skaties gadījumā. Man liekas, ka viņš spēlēja, bļa. Pašā pirmajā dienā, man liekas, ne? Pagaid. Need a reload. Cover me. Heavy gunner! What? Oh my god! Kas tas bija, ko viņš man iešauda? Ej, dirst. Nu nopietni, tur kāds šauj šito. What the fuck? Es neko nevaru izdarīt, blē. Tur viens šito dara, blē. Engineer, KIA. Dod man šito, blē. Ejam drāstiņus. Bļeļ, mēs vienkārši neko nedaram, tāpēc ar tā ir, blē. Vienkārši nekāds map kontrols vispār nav. Vispār nav nekāds map kontrols. Na, bļeļ, čura, bļeļ, na. Uzliku uz iesmu, bļeļ. Pušojam, bļeļ. Lopes, bļeļ, cik mēs ielikšā ten, bļeļ. Vispār nekāds map kontrols, bļeļ.
Davai, finally, ble. Tieši tā, ble. Vajag sākt bļaut obligāti uz jums, ble. Lai jūs strādātu, ble. Savādāk jau neviens nestrādā. Palādīt, ble. Ponza, ble. Tā, kamera iet, jā, 20, ok. Vēl 10 minūtes jāparastartē. More pack forces. We've still got time. Come on. Come on, ble. Kur jāiet, ble? Tu starien, ok. Bļa, man vajadzētu kaut kādu šo ten. Fucking joko, ble. Palādī. Jāņem ārā šī semi-rifles, ble. Marksman eliminated. Dan. Ir. Pagaid, iepšuši. Murphy, this is Dagger Actual. We need support at the fob. We're on our way. Good, Bļā, labs. Bļā, vienīgais tā atkal pagara misija sanāca. Redzu? Reloading! Keep him off me! RPG? Launcher eliminated! Labi. Reloading! Keep him off me! Let's get in there. Enter, ble. Mašīnī lēcam iekšā, ble. O, kāpēc gan ne, ble? Tev, ble. 10 o'clock! Grenadier! 40 meters! Changing mag! Hei, dīrs, tā vadāmība te ir pilnīgi dīrsā, ble. Nē, ācies ārā no... Kā var izkāpt ārā no šeins, ble? Hei, taču tu dīrs, ble. Tajā pat nebija arī, kur aizbraukt, ble. Te jāiet ar kājām nebūs tāds kipišs, ble. Oh my god, fucking joko, ble. Es nezinu, tāda mērce pilnīgi dirsā, ble. Tu nesaproti no kurienes, kāpēc un vai, ble. Ble, lodes nav, ble. Kas tas bija tikko, ka es iekāpu tajā mašīnā? Te vispār nevar saprast, kurš ir savējais. Viņi visi ir vienādi, ble. Manējie, viņējie. Visi izskatās pēc, ble, netīriem, ble. No, rekord. Ko šitas dara? Ko tas tur dara, pastāst? Jobanā Broklina, ble. Pagad, tas bija vas. Oh my god! Es nezinu, lodes beigsies līdās. Nav nekāds ammo boks. 53, ok. Moši izvilkšu. Bļa, tā Broklina ir brutāla, es tev saku, bļa. Normāli, pusotra stunda, bļa. Bļa, tu it kamera jāparastartē, jau davai drošības pēc, bļa. Hops. O, nesmu apakaļ, ček, viss kārtībā. Lai neaizmirstās atkal, bļa, kā iepriekš reiz. Alright, davai. Varbūt beidzot tinamies prom no šejienes, bļa. Cade's not far behind. How did Pax bring in this much hardware? Must have blown through most of Bļa, pusotra stundu vienā Bruklinā. We can take on Pax while they're focused on him. Let's finish this. No? Ko tu gribi no manis? Pax incoming! We're going for the base! Kas? Back from the wall. Hold Empire, ble. Oh my god, ble. No fucking hold Empire, ble. Cover me while I reload! Paldies.
this? Blessings ar granātām metīšās. Tossing frag! Nahuj, ar granātām meti virsū, bļa, pohuj, bļa. One stone! Pisies, bļa. No kurienes, bļa? Mugurā, bļa. Frag out! Throwing frag! Enemies grenade irsā tavā, bļa, aizver muti, bļa. Šmara, bļa. Kas? Tas no kurienes? Te kaut kur. What? I need cover fire! Reload! Oh, jā, nē, viss te ir. Tā nebija iespēja, blē. Man pacels? You're a lifesaver! Medic! Es neko nevarēju izdarīt galā, blē! Mūs vienkārši drāž! Paņem. Apisies, pagaid, man to tanku vajag uzlaist gaisā, bļa. Oh, Dievs. Viņu pārāk daudz! Es nezinu vispār neko, es nesaprotu, bļa. Mums jātiek ir uz turieni, bļa. Kāpēc mēs stāvam šeit? Kāpēc mēs stāvam šitajā vietā, bļa? Kur ir map kontrols, bļa? Netīrie izmireļi, bļa. Mums te jāiet. Swapping up here. Žopa, bļa, žoskejs, un kur man tagad aizmetīs, man tāds jautājums. Es vispār nesaprotu, kas te jādara, bļa. Nu, nopietni. No? They're regrouping. Hold them just a little longer. Exfil's en route. Swapping loadout. No? Ko tālāk? Tālāk iekāp šī sūdā. Laižam gaisā. Let's be up. You know it hurts. Keep going. Appreciate it. Jā, žopa. Cover me. Reload it. Es vienkārši neko nevaru izdarīt. Sending frag. Frag out. Es vienkārši neko nesaprotu, bļēd! Got some heat for you. Kur jāiet? Jā. Es pat nesaprotu, kas jādara, bļaļ. Uz kurien ir jāiet? Rekut, jobanais tanks. Fucking neizpielādējis video.
my god, bļa. Totāli mērce, pilnīgākā mērce, bļa. Pusotras stundas garumā, bļa. No eyes, somebody near the carousel. Gecko, Lopez! Get Everest on the second boat and exfil. Roger! Roger! Davai, mirstiet visi, bļa. Lai jūs visi apšauj, bļa. Ar visu šo prezidentu Lopez, vai kas viņš tur bija, bļa. Fernandes Lopez, bļa. Visi vienādi, bļa. Davai, priekā, bļa. Got it. Let's move. Got it. Let's move, bļa. Vas? Kur? Atkal? Man tāds jautājums, cik ilgi es spēlēšu šito misiju? 5 stundas? Hey, pal! Ok. Tieši tā, noklapē. Fuck you. Call! Beg for someone to save you. Kāds tas tāds pantiņu, bļa? Vas, bļaš, man pasies kā klopē, bļa. Too late, pal. I've been screwed over by this world long enough to do things no man should have been asked to do. Man jautājums, kur manējie pārējie? Kāpēc man neviens nepalīdz? Aizbēg. Nu vispār saibīs. Aizbēg, atstāja man vienu pašu. Paldies. Nu tā beidzot, bļa. Nu tad beidzot. Davai izšķaid viņam to pauri, bļa. Paņem ar to automātu vienkārši noper, bļa. Murphy, you all right? Didn't check your corners. Vas! Nē! Viņi nogalināja! Un kā šitas? Must be a relief, huh? The brass showering you with honor and valor while deep down, you know this is... Viss, JJ's, bļa. Viņam iedur. When they threw acid over me, you know what it's like to smell your own face being eaten away. Oh! Nu viss, mēs esam dead. Nav vairs kas palīdz. Pasies tam kāja pilnīgi trīts kreisā, paskies. There's only one way to matter in this world, and that's not to serve. Ak, Dievs, nāzi, pasies, nāzi. Too big to ignore. Vienkāršies, nē. Be forgotten. Bļā, vēl vien iedūra ar nāzi. I say again, additional gunshots heard. Spread out. Commander Kincaid, we've got exfil standing by. On your command. GG. Ko tā mani dūrs? Muster up while you can, pal. Mani nedūrs, bet. You have no idea what they'll do to you. Bļā, šitas tāds pidars, nē? Bļā, es ceru, ka varēs viņu nogalināt vēlāk. No viss! GG's, bļā. Keep pressure on. Keep pressure, jā, dirsā. Oi, Kārters, jā, dirsā, viss. You have to rise up. You have to be a leader. Dire needs. Hold on. Hāz. We can't. Nu, Hāz aizgāja pa pieskaru, viss. Bļa, baigi garā epizodi, jopcoja maģi, bļa. Es biju domājis, nu maks stundiņu varbūt, zin kā varētu to Bruklinu iziet, jā? Ahuj! Zato trofejs nāk vien pēc otras, be. Ļoti labi! Virginia! Virginia, baby! Nu, vajadzētu tagad misijai beigties. Es nezinu, es ceru. Es ļoti ceru, ka sāksies jauna misija, un tad mēs varētu nobeigt. Think it's an extraction team or a kill squad? How would I know? Created fractures in the West's oldest and strongest alliance. Do I get a weapon? Several former NATO members have joined. Ejo, bet īstenībā, draugi, tūlīt taču nāk ārā arī Call of Duty's jaunais. Black Ops 7.
Man liekas 7. jā. Black Ops. Jā. Uz Black Ops arī mēs taisīsim epizodes, tāpēc gaidiet. Man liekas, kaut kad novembra vidū nāk ārā. Būs jaunais Call of Duty. Uz to arī es filmēšu. Tāpēc, jā. Nu, un tad varēsim salīdzināt, jā. Šito ar Call of Duty campaign. Man jau liekas, ka Call of Duty būs labāks. Nē, šis arī nav slikts. Bet no Call of Duty ir labāks, pareizi. Tieši tā, Call of Duty ir labāks. Nē, es nezinu. Man vienmēr Call of Duty ir labāk paticis nekā Battlefields. Prezidents Fernandes nodāvāja, ko tu tur runā, blē? Kurai valstī viņš vispār prezidents ir? Amerikai, ķipa? Kāds sakars, blē? Simultaneous operations are already underway, in concert with our allies across the world. Fernandes. And for all of those of you serving on our behalf, our prayers go with you. And for the Pax Armada forces who are watching this now, I have a message. It is over. It is over. Un kas ir over? Karš? Halo, menti? Atkal kaut kāds black screens jobans, blē? Normāli. Un tas ir Battlefields. Tā, Ēģipte. Ew, jauna misija. Ew, es gribu Vas? Es gribēju nobeigt epizodu. Ew, kāpēc nebija deploy? Iepriekš visām misijām tu varēji deploy uzspiest. Bļā, rekord piramīdas. Vas? Poses ir krūti. Ew, bet paga man epizodi jāpabeidz. Nē, tu fucking joko, blē. Tu fucking joko, blē. Nē, nu nopietni, tu tagad pieduries, pareizi? Karoči, es nobeidzam šeit, blē. Vsjo, draugi, paldies liels, ka skatījāties šo jau 3. epizodu. Obligāti saspiežam laiku podziņas un tiksimies jau pavisam drīz. Jau 4. epizodē turpināsim tieši no šās pašas vietas, kas ir Ēģiptes misija. Būs piramīdas, būs karsts un sulīgs seks. Davai tiekamies nākošajā epizodē. Lai jums veicās!